Kalau Fred stress, Fred selalu buat apa? I terus pergi naik atas, pergi main gym. Biasanya saya akan diam dan buat air panas. Kalau stress makan. That's the best thing to do kalau stress. Hai, stress lah. Ada coklat tak tu mesti korang kan stress sikit mulalah craving benda manis. Korang tahu tak kenapa? Bila kita stress ni, badan kita keluarkan hormon yang nama dia cortisol. Cortisol ni yang buatkan kita craving makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Sebab gula ni cepat menaikkan tenaga dalam badan dan dalam otak kita. Lagi satu, bila kita makan benda-benda manis, kita akan rasa happy sekejap. Badan kita keluarkan hormon happy, which is called serotonin and dopamine. Pernah tak bila Jo stress tu, Jo terus craving benda manis? Kadang-kadang tu mungkin ada nak aiskrim ke. Yes. One of it is coffee. And then I makan biskut. Pernah. Memang selalu jugalah pergi singgah gerai ke, beli air ataupun beli donat, something like that lah. Sebab tu kita rasa puas hati and rasa happy lepas kita kunyah coklat. But effect tu sekejap je. Effect buruk dia, kita punya gula akan naik mendadak and turun juga mendadak. In the end, badan kita akan rasa lagi penat, kita akan mula rasa cranky and craving tu akan datang balik. And kalau kita layan the craving, setiap kali kita stress, lama-lama dia akan jadi habit and jadi susah untuk kita stop. Bukan berat badan je naik, kita punya risiko kencing manis pun akan naik juga. Tapi kalau korang craving tu, tak adalah tak boleh makan terus. Of course lah boleh, tapi jangan berlebihan. Maybe korang boleh cari alternatif lain untuk manage stress. Contohnya jalan sekejap ambil angin, buat breathing exercise ataupun korang boleh cari buah-buahan untuk makan. At least kita still dapat puaskan craving manis tapi tak dapat sugar crash. So normal je craving benda manis tu sebab ada scientific reason dia sendiri. Tapi kalau kita dah tahu punca dia, kita bolehlah control sendiri. Jangan biarkan stres sebab kita terjebak dengan gula berlebihan. Cari alternatif lain untuk kawal.